College mun fibro kini mutip nam ta ki khubor like kam te kidon ki post ki balaj ki bere jong ki kam hikai bat ki bere ru jong ki bomdei ki kam hikai teaching and non teaching staff ka balaj hapo ka EMRS dan ka Ikelavia Model Residential School te kumbang ada batai kategori ko video ba kini ki EMRS school hapo me clear kidon kumba ar punyo teli e school baro hadu menta ki ada sanction kelas sena kelas sedang adu arjar kat plar khandai terter adu mta arjar fly te baro haman laki blok kidon lagi jong jong school te kidon ki bala jandap menta bat kidon ki badang sena bat kidon ki dang wajaka te yakini ki post ki bala kidon kumba 100,000 rupiah ar teli post te banong baik ba don post nem po mekalia ya kata tengam tip tang ba ikini ki school te ngatip ba kidon po mekalia sa check ma phiru ikilis nga peniang ni pelawan check na po Google list of EMRS school in Meghalaya Insa don ki sami hi kidon ki belajan dep kidon ki benang sa teng terter te kemud ba ki pus kin salat hi Meghalaya te kandon shwa ka exam mat adon saka interview nam tagine te ki pus ki balaj nam tagine kidon ka principal post lies pa like post PGT mat post graduate teacher kadon kumba 8,000 aspa andruf teli post dan kadon saka accountant lies pa andruf dan sa junior secretariat GSA news person khandai dan lab attendant nice pak nyuplai bat kini baro total jong kini gilong 100,000 rupiah ar tali post te kibun ha te kidon la kajong kajong ru ka kategori kum kene ka kategori wise tilada pi ko apply no kelas dit nam ta kini kedai khat phra tarik jong menai agos rengkat lang berkatu ka TGT kanero ka PGT ru kene kumju hi ka website nam ta kane nga sabu hapo ka description sa link nam tu sa pendap ikitu ki ko apply nam ta kini ki post te nam taka principal post nglapani hangne sa check nang tehi nglapani ka UR untuk post ki number of post non kamsion batai don lines pa lai teri post UR parsan ST par bila men apply tang ST bet ka UR dan ki subject teacher ke bere jong ka PGT ki don kena du ka English Hindi Maths Chemistry Physics Biology History Geography Commerce and Economic and Computer Science du khatway te kata post bro kadon 8,000 pra pendreu and then yon ka UR kategori dan ka ST kategori filaban check filaban page napo ka website filaban download ikane ka PDF ru filaban yo kanom don jing ai kane try filan nang hiban page tikini number of post filaban check nang ni te na kam ta ki post graduate detail third language te third language apo Meghalaya ngin don nginam la ban kren ikini don rutuli ki third language Marathi Odia Telugu Sanskrit nginam don ikini then name of post dan nam takini non teaching post kumka junior secretariat accountant lab attendant tekini kidon la kajong kajong post total post dan 6,100 pak khnai apply then QR dan ka ST sa check igini ru la dapat ko apply then nam taki eligibility criteria kita ko apply nam taka teaching but non teaching ru kita ko apply nam ta non teaching ru kadon la kajong kajong then sa ngap ha nam ta kita te ka tulop nam takine ngan situ be ka P level tenam ta ka hedu kadai nam ta ka principal kadai ka level 12 starting kadai new prajar praspa te kawan sa kini post graduate teacher ki bere jong English hadu computer science ini khadwe tali kadai 1,000 ruspa hadu silak san phuai then kawan sa non teaching accountant dai life san jar sospa starting then junior secretary assistant kadai khna hajar khna spa dan lab attendant khat prajar kane ka starting dan plus allowance kin kam kiu hi kitla ampoi shaka arposan plus a starting jong ini gila plan dan ter kumta te kandon shaka exam then ka sadon saka interview te ki bakwa ban apply te sale no kloi ka last date kande 18 jong ubnai agos minta ubnai hi te ki eligibility criteria te nam ta ka PGT ka eligibility criteria ka long ba phaban dep ka master with B.Ed tangi ta artali master with B.Ed iktu ki concern subject sa check bahai ki detail hapo ka website master with B.Ed te ka age category namta ka principal pada pidi bende bandap master and B.Ed then experience namta te ka age relaxation namta ka principal ka adu san snam namta ki SC/ST namta ka PGT ka adu 100% snam la khinlang bat ka age relaxation ya check gini GT computer science ru adu 100% snam te accountant kadai hadu live 100% snam accountant ki bala ban apply gilong degree of commerce tangi badai commerce ki laban apply dan nam ta ka junior secretariat assistant kira ba pass kelas 12 ki laban apply temur hadu live 100% snam
not using plus ke selection kada be live sans name dan kalau tandan ru kada do live sans name pass class 10 pass with a certificate diploma in laboratory then pass class 10 tambah dem don diploma la dam don la te kilo ada class 12 science pada don kam diploma kila apply kemud ba kibada diploma da pass class 10 with diploma and then kiba pass class 12 kila apply directly don kam ai te itu benar apply kan mau nam ta ki SC/ST ke free don kam charge ai nam ta ki giveaway general giveaway ke hapsiu OBC eter hapsiu 6000 de sa apply nam ta ki ne don kam up ke exam te kan don bi pomekalia ndre ka post yang melaban tip telda ko apply no ma kelas dit khat praterik jong mana agos eligibility kira ebro te kini ke di central post te melaban tip hangno yo posting pada tang ba ki school pomekla gi don te apply ilai shwe exam re la hadin pada sampai hadin ada yo ne pimyo ran la pio pim ko aban juru sampai hadin pada ya kata telda ko apply no last date 18 August te ngatrai tang ini flash ai dan nam ta gi jing tip akam ne sa link na po website nya sabuk kali apa description sa download ang tu check pule bah dan la pule bah gi detail baro te sa apply pada te tang ini gi jing tip khule shubun